U Beogradu je preminuo Ljubomir Radičević, reditelj, pedagog, urednik televizije Beograd. Rođen je 1927. godine u Beogradu, diplomirao Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Karijeru je započeo kao filmski kritičar i publicista, pišući kritike i studije u mnogim listovima i časopisima. Radio je kao dramaturg i reditelj u filmskoj produkciji Avala filma. Poznati su njegovi filmovi Ljubav i moda, Cipelice na asfaltu. U televiziji Beograd radio je od 1963. godine do 1992. kao urednik filmske redakcije, a od 1981. kao urednik redakcije igranog programa. Ispraćaj za kremaciju biće u sredu 11. marta u 11 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu.